अहानमदा मरुइबा पाउ राहुल गांधी ना लुचिंगदुना चकदबा भारत जोड़ो न्याय यात्रा की लमथाफम खोंगजोमदा सेम साबा लोइख्रे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से मिखल की ओइबा वाफम अमतगा मरी लेनदे हाइना AICC की लुचिंगबा जयराम रामेश ना हाइख्रे। Security Advisor the Unified Command की चेयरमैन लौथोकलगा चीफ मिनिस्टर नोंथमम बीरेंद्र सिन्हा बिरो हाइना कुंबी हाउता की मियाम ना तक्सिलक्ले। अमदी मणिपुर कंसी हाइरगदी मितै की मपांगल कंखतपा नतना पांबै लेते हाइना मैतै लिपुन की थौबुरल एम प्रमोद ना फोंदोख्रे। मैमुक्रमजरे नॉर्थ विंडो की नुमिदांगी मणिपुरी पाव मिदेंग ताबिरिबा सिंहबु मोनिकासना समना तराम नोकचरे हौजिक पाव संदोंग पिचरे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी AICC की हाना पार्टी असिगी प्रेसिडेंट ओइरंबा MP राहुल गांधी ना लुचिंगदुना नुमित 34 चंगना किलोमीटर 13,413 रोम चकदबा भारत जोड़ो न्याय यात्रा की दमक हयेंग अयु पुंग 10 मखाइदगी मणिपुरदगी हौगदोरिबा असिगी दमक थौबाल डिस्ट्रिक्ट के खोंगजोमदा सेम साबा पुनमक लोइसिलक्ले हाइरि। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC ना पैलेस कंपाउंड लेबा हफ्ता कांगजेबुंगदा पांगथोकनबा सेम सादुना मतम वालिंगैदगी अयाबा पिबिनबा तकनदुना लाक्लबसु मणिपुर लेंगांगना पांगथोकपगी अयाबा पिरक्तबदगी थौबाल डिस्ट्रिक्ट के खोंगजोमदगी हौनबा सेम साखिबनी। खोंगजोम वार मेमोरियल गेट की खोंगजोम बाजारोमदा मीटर 4 रोम चलगा लेरिबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट के BJP की ऑफिस की हेक मायोकनबदा लेबा लनाई की ग्राउंड असिदा यामना कन्ना नुमित निनी की ममांगदगी सेम साबगी थबक चथरकले। मफम असिदा चौकरी थाबगी थबक अयाम्बना लोइसिलक्पगा लोइनना स्टेज साबगी थबकसु यामना कन्ना चथरे। मफम असिदा मियोय लिसिंग कया तिंदुना राहुल गांधी की खोंगचित असि हौदोकदौरिबने। खोंगचित असि खोंगजोमदगी हौरगा नुमित 34 चुपना स्टेट 15 की डिस्ट्रिक्ट 110 फाउदुना किलोमीटर 13,413 रोम चलबा मतुंग मार्च की तांग 10 मुंबईदा लोइसिनगनी हाइरि। MPCC हयेंगदगी हौदुना चकदौरिबा भारत जोड़ो न्याय यात्रा गमरी लेना ngasi चिंगमैरोंग लेबा होटल क्लासिक ग्रांडेदा ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी कम्युनिकेशन जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जयराम रामेश अमदे CLP के लीडर ओक्रम इबोबी MPCC की प्रेसिडेंट कैसाम मेघचंद्र यावना तोंगान तोंगान बा पॉलिटिकल पार्टी के म्यूट सिंगना सरुक यादुना पाउमी सिंग उनाबगी मिफम अमा पांगथोख्रे। पाउमी सिंग उनाबगी मिफम अदुदा AICC की कम्युनिकेशन जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जयराम रामेश ना फोंदोखिबदा राहुल गांधी ना हयेंग खोंगजोमदगी लमथागदोरिबा खोंगचित असि मणिपुरदा नतना लेबाक असिगी मफम सिनबा तुना यूनिटी पीस अमदे जस्टिस के पाउजल यौहनबा खोंगचतनी। मसिदा हयेंग मपानदगी लाक्लिबा मियामदा खोंगजोम वार मेमोरियल की वारिसु खंगहनबा ngमगने। भारत जोड़ो न्याय यात्रा असि इलेक्टोरल की ओइबा हिरम अमतगा मरी लेनदे डेमोक्रेसी मपांगल कमदौना कंखनहनगनी हाइबा असिसु खोंगचित असिगी मनुंग चना पांगथोकदोरिबा पब्लिक मीटिंग सिंगदा पाक्सना खंगहनबा ngमगनी थाजै। मांगना मखा तारदुना मणिपुरदा थोकलिबा था 9 हेलबा इरांग असिगी मतंगदा मणिपुर के चीफ मिनिस्टर का इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का हकथेना उन्नदुना वारी साबा ngमदबा अमदे प्राइम मिनिस्टर के माइकेदगी वाफम अमदा फोंदोरक्तबा हाइबसी लाइबक थीबने। अदुबु मियाम की खनबा राहुल गांधी ना मणिपुर लेरिबा रिलीफ कैंप सिंगदा चंगदुना लान असिना सोखलबा मियोय सिंगा वारी वाताई सनखिबा अदुना राहुल गांधी की वाखलोन असि करिनो हाइबदो खंगनारबने हाइके। हयेंग चकदौरिबा खोंगचित असिदा तोंगान तोंगान बा स्टेट सिंगदगी लाकपा चीफ मिनिस्टर अमदि अतै पॉलिटिकल लीडर क्याना सरुक यागदौरि हाइके। मणिपुर के बड़े वरिष्ठ नेता जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं गोपी सिंह जी हैं, यहाँ मेघचंद्र जी जो हमारे PCC अध्यक्ष हैं, नवाब टूकी जी जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जो कांग्रेस पार्टी के नॉर्थ ईस्ट समिति के अध्यक्ष हैं, और हमारे मणिपुर के एक वरिष्ठ नेता CWC सदस्य 𝐍𝐞𝐰𝐬 जी जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनके अलावा और भी हमारे साथी हैं, पर विशेष तौर से गोपी सिंह जी और मेघचंद्र जी भी आपको संबोधित करेंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। Along with me is Mr. 𝐁𝐫𝐸, three-time Chief Minister of Manipur, Mr. 𝐍𝐞𝐰𝐬, who has been Deputy CM, member of the CWC, senior leader, Meghachandra, who is the PCC President, Nawab Tuki, who is the former Chief Minister of Arunachal Pradesh, and right now is heading the Congress Coordination Committee for the Northeast. Why we select
Khongjo, initially we have approached with politely to the present government. We want to do from the city area of Imphal. That is why any other union minister and any other BJP or our Congress party also, always we are using this meeting venue, that is, we used to call it sometimes Hapta Tangjingung and palace, all palace, in front of all palace compound also. Since January 2nd, we approached to the authority, that is state government, please grant permission. There will be absolutely no violence. It is Rahulji's peace message. Unified Command ki Chairman asi Security Advisor 𝐂𝐲𝐰𝐬 daki laukthoktuna Manipur ki Chief Minister Nongthamam Birenda sinabiro natrabadi Manipur ki marai baktambang ngamlaroi haina Bishnupur District ki manung chana leiba kumbi hautakta ki social activist 𝐁𝐄𝐰𝐓𝐕 na phongdokhrei wafam asing asi Manipur Press Club ta pangthoki bapau ki mifamda mahak na phongdokhibani mahakna makha taraduna Unified Command ki Chairman asi CMN Birenda sinadaba maramna mahakna maraibak mafurupu kannaba pangthokningba thabak thoramda thongna fudokpa ngamdaba oigani state lengana masing thingamdana pusilakliba Central Force singda thadariba senfam asiki mahuta lamdam asida awana tariba lairaba singda mateng pangbiu amadi lamdam asigi State Force singda matik chaba hak pibiu atuba matamda Central Force sing lokthokro makoina ngakseli haina isagi yumda hanjinduna mausagi fibam da laklagani khalubani adubu madugi ona tainabada laibak thiba thodok kya tholakli masida matau karamna miyamna Central Force singda thajaba thamgani hangke kumbi hauktakta maha regiment ngaksena sena singchan bajaki ba mioi mari lekhidaba haibasi matau karamnano makoina loktuna raga hatpani habiki chingnaba leire asu waraba tanfam asida lairaba singtapna tapna mutkibaki mawongda laklibasi lengangna kumna yengsinbiu haina 𝐁𝐄𝐰𝐬 haike hautak tampa khunau hariba hautak failen hariba mafam sing asida kuki militant sing sina junction laga katukaran mayam ama tawkhre adudagi ekhoigi praja sing kumbi hautak ta leiriba praja sing ase ki duna khunjen naraga matam khara leirure adubu Central Force sina ngapi ragani haidana Central Force mayam ama junction laga lakhre aduga ekhoi Central Force leiri haidana अखोइना ngasi बावबदा कीदना कुंबी केंद्र की प्रजा पुनमकना अदुगा हौतकता लैरिबा प्रजा पुनमकना सेंट्रल फोर्स सिबु थाजबगी दमकता युमदुदा हंजलगा अमुक लैरबनी अदुगी मतुंगदुदा मकोई फार्म तौबा अदगी मना मसिंग थाबा nga yonba injang napi kaika mayam ama lolitik mayam ama tawjabam phange aduna Central Force leiba matamda khoida kanaba lei haina खल्लुरगा मकोइगी प्री प्लान मानबा थौदोक अमा हदक 2024 चाही असिगी जनवरी तांग 10 दा लेबथिबा थौदोक असिदा खुदोंथिबा नंगरे हाइजरी अदुगा मसिदा अखोइना सेंट्रल फोर्स से कुंबी जगादा लेबगी कानबसे करिनो हाइबा वफम सिसु एहाक थमजगे अखोइगी जगा इरांग लेतबा जगा मफम खल्लगा स्टेट गवर्नमेंट अमदी भारत सरकारना सेंट्रल फोर्स पुसंदना थमलीबगी मरम से करिनो अखोइगी रेड जोन ओइरिबा कुकी मिलिटेंट सिंग सिना लेरिबा मफम सिंग असिदा सेंट्रल फोर्स सिंग से थमजिनबिगी बदी करि काइबगे Hojik aikoi lan hodrei aikoi di ngakthokpa khaktane aikoi di amaga nungsinana laiminaba haiba wakhalonda laijabani adubo hojikti Manipur gi damak aikoi maitai kankhataba yade Manipur kansi hairagadi maitai gil mapangal kankhatpa natana atai pambai amata laite haina maitai lipun ki thobural mayangbam pramona phongdokhrei wafam asing arang maitai lipuna mera paibiga khusam nunduna hairok parwan haitu pokpida pangthokiba illegal immigrants ko kising schedule tribe list ki khudakta lokthokadabani haiba miyam gi oiba mifamda em pramona haikibani mangna makhata na hai ko kising asi lamdam asigi yelhomi nate illegal immigrants singni makhoibu ST list ki khudakta lokthokfam thoi yelhomi na taba furup amata ST list ta chanba yade furup amabu constitution ki list ta chanba haibasi lamdam aduki yelhomi oiraba matamda khakta चंगदबने मतमदा खक्ता चंगदबने यलहोमीना जबदी एस्टेलिटर चनबा यादे मरम अदुना कुकी फुरुप असि अखोइगी लमदम असि यलहोमी अमनते हाइके मियामगी मिफम अदुदा वांगांग के बासिंगना कुकी सिंग एस्टेलिस्ट की लौथोपदा कॉन्स्टिट्यूशन की ओइबा प्रोविजन सिंग कुपना नैनाबगा लोइनना कुकी सिंग असि लमदम अस इलीगल इमिग्रेंट ओइबना एस्टेलिस्ट की लौथोपदा मरम चाइ हाइनसु ऑब्जर्वेशन पिनके
ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡ ST ꯂꯤꯁꯇꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯨꯊꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯂꯥꯟ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯂꯥꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯆꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯕꯨꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯤꯕ ꯔꯥꯏꯠꯅꯦꯕ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠ ꯈꯪꯊꯥ ꯊꯥꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯄꯗꯨꯕꯨ ꯕꯧꯗꯤ ꯉꯝꯍꯧꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯁꯨ ꯐꯅꯌꯥꯝꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯆꯪꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯅ ꯊꯥꯛ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯖꯥꯠ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯕꯅꯤꯅ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯌꯥꯎꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯆꯥꯔꯧ ꯃꯧꯔꯧꯅꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯈꯠꯄ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯏꯂꯥꯎ ꯂꯥꯎꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯟꯗꯅ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯟꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯟꯈꯠꯀꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯟꯈꯠꯀꯅꯤ ꯑꯇꯩ ꯅꯝꯊꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯒꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯥꯇꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯕꯅꯒ ꯌꯣꯠꯁꯜꯂꯤꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯁꯣꯟꯕꯒꯤꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦꯕ ꯂꯦꯞꯈꯤꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯅꯣꯏ ꯐꯨ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯅꯣꯏ ꯈꯨꯟꯗ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯑꯗꯨ ꯐꯨꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯚꯦꯂꯤꯗꯁꯨ ꯅꯣꯏ ꯑꯝꯇ ꯆꯪꯍꯜꯂꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯐꯨꯕ ꯂꯦꯞꯄꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯎꯗꯕꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜꯅꯦ ꯀꯣ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜꯅꯦꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯚꯤꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯏꯒꯔ ꯅꯣꯡꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯇꯤꯚꯤꯗ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯅꯦꯅ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯅ ꯂꯥꯟ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯩꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯟ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯒ ꯀꯥꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩꯅꯤ ꯏꯃꯥ ꯍꯣꯏꯅ ꯁꯦ ꯅꯥꯒꯥꯅꯤ ꯏꯃꯥ ꯍꯣꯏꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯃꯨꯊꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯅꯦꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯥꯎꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯍꯤꯡꯉꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯤꯡꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯈꯨꯠꯁꯤ ꯊꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯥꯔꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯃꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯊꯛꯂꯣ ꯀꯥꯞꯄꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯞꯄꯛ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯑꯩ ꯄꯤꯁꯅꯦꯅ ꯂꯦꯞꯄꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯅꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯏꯁꯥ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯆꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯞꯊꯣꯔꯛꯄꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯃꯔꯥꯟ ꯄꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯒ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯕꯗꯧꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯉꯥꯡ ꯉꯥꯡꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯆꯤꯟ ꯊꯤꯕ ꯑꯣꯏꯗ ꯉꯥꯡ ꯂꯩꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯒꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯍꯧꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯠꯂꯥꯎꯅ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯠꯂꯥꯎꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯤꯐꯦꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛꯀꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯀꯨꯀꯤꯗ ꯂꯥꯟ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯦꯒ ꯍꯥꯏꯔ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯡꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅꯍꯟꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 10ꯗ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯍꯥꯎꯇꯛꯇ ꯁꯤꯡ ꯆꯟꯕ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯒꯤ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕ ꯗꯥꯔꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 12 ꯃꯈꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯍꯥꯎꯇꯛ ꯃꯄꯥꯂꯣꯛ ꯆꯥꯛꯄꯤ ꯆꯤꯡꯗꯒꯤ ꯐꯪꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 10 ꯔꯣꯝ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥ ꯔꯦꯖꯤꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯥꯔꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁꯇ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯣꯛꯇ ꯄꯨꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ Ngarang 10 suba amasung 11 suba IRBꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯏꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯕꯥꯏꯔꯣꯠꯇ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯑꯊꯦꯡꯕꯗ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯄꯣꯁꯠ ꯑꯃꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯈꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯉꯔꯥꯡ 10 suba ꯑꯃꯁꯨꯡ 11 suba IRBꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯏꯠꯃꯦꯟꯠꯇ ꯈꯜꯂꯕ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯡꯒꯩꯗꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯎꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏꯔꯨꯔꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯕꯥꯏꯔꯣꯠꯇ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯀꯌꯥꯅ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯊꯤꯕꯗꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯩꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯎꯕꯗ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ RAFꯀꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯀꯌꯥꯅ IRBꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯏꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯜꯂꯛꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯕꯥꯏꯄꯥꯁ ꯔꯣꯗꯇ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯨꯗꯅꯕ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ Hayang Laibak Sinba Thungna Pangthokadaba Nepal Suba Armed Forces Veteran Daygi Mangoinana Thaubaldasu Deputy Commissioner Thaubalna Sinduna District Asigi Manungda Laiba Ahal Oiraba Saknaiba Sing Amadi Laibaki Damak Sokna Kiba Landfamda Laikhidraba Lanmi Singi Loinabi Sing Taram Opagi Home Reception Ki Thoram Ama DC Thaubalgi Bangloda Ngasi Pangthokre Taram Opagi Thoram Atuda District Asigi Tongan Ba Ahal Oiraba Ex-Serviceman Landfamda Laikhidraba Lanmi Singi Loinabi Singbu Tea Party Ama Sinduna Chamin Thakminaki
ngasigi reception party aduga mari lenana wa ngangbada deputy commissioner Thobal Ahantem Subasna hai Armed Forces Veteran Day asi haukiba chahi taret ki mamangdagi state ki thakta pangthutuna laki adubu ahal oiraba ex servicemen sing asi chathok sasen gi yanglaga kumsi chahi daki magi district ta pangthoknaba center dagi khanghalakpadagi thoram asi ahan bo oina sinbani matang chahi dagi di fajana pangthokpa ngamna ba hotnagi haiba wafam thamki ngasi sidagi horaga matung tarakpa sahi singdasu masidagi hena phajana koi sinba ngambo oijage haiba se mai mayamda pratha tawjage Salaikan Balup SKL Headquarter Thobalgi Central Committee gi numit ini chumna chathakadaba ningtham mifam Thobal Ketri lekai da laiba multipurpose indoor stadium da ngasidagi haudokrei Fight for Indigenous Rights Saiba Pandam asda session manga thokna chathagadaba ningtham mifam adu haudokpagi thoramda SKL ke chairman oiriba Kumbi College ke Political Science Department ke Head of Department Salaicha L Gopal na thoramapu oike thoramgi saruk ama oina SKL ke founder chairman laikhidraba akoijam jugindrogi obituary reference pibagalonina minute ani to minute left na awabasu fongdokhi amadi thoramapu amasung ngasigi mitunglen sina Salaikan Balup ke firal jingkhatuna apunbagi kholaw kya miyam punna lawminake ngasigi wangangloi oina sergya kiba Salaikan Balup ke advisor Sam Jaina lup asigi nauna chairman oina khalaba Kumbi College ke Political Science Department ke Head of Department ke Salaicha L Gopal buwasak lawhan ke Salaikan Balup na hek safong lakpadagi hausik fawada lup asna pangtokhiba thabak thoram sing takpa photo exhibition amasu ngasigi mitunglen singna miyamda handoktuna utke Manipur da lairiba National Highway singda noma kangdana huran chinthi namtuna paisa munba mihan mi punjathari basi daki ngakthokna ba Highway Protection Force ama semna ba ngarang Manipur gi Governor unaduna Prime Minister tamna yohana ba memorandum ama Manipur gi All India Trade Union Congress AITUC na pishin khrei memorandum adu AITUC gi General Secretary L Sotin Kumar Singh na chingba mioi manga yawpa team amana Ras Bhawan Manipur gi Governor Anusia Uike da pisin khibani Delegates sing aduna matam kyadagi Manipur ke highway singda transporters drivers helper amadi miyamna thengnari ba khudong chadaba amadi irang asida amukka hena wahaliba saki matangda unaduna khanghanke highway da namduna sel munba huran jinthi toba amadi mifa mipun amasung misi mina kya yawba asina maram oiraga pochai gi mamal atia pakna wanghale haina phongdoke maram asna Highway Protection Force ama lingkhat pa asina khudong chadaba kaya ama miyamna thengnari ba asidage ngakthokna ba amata ngairaba pambai ni haina phongdoke lonana governor na wafam ase Prime Minister amadi Home Minister da yohalagani haikibaga lonana delegates sing adu Manipur gi Security Advisor ka unana ba wafam su thamlaki hari Kaisamthong hodam lerak machinda laiba Patriotic Writers Forum PAWF Manipur na sinduna 𝐁𝐫𝐲𝐚 na iba kanglayon ki kumai haina mingthon balarik ama ngasi Manipur Press Club ta phongkhrei larik phongbagi thoram aduda sawongbung da laiba Birmangol College ki Principal Dr. A Surenjit Singh Patriotic Writers Forum PAWF Manipur ki President Naurebam Khambaluang Social Worker Oinam Roman Singh Salam Tomba Eminent Critic na chingbana athoiba mitunglen sing oike Larik asigi ayebi 𝐁𝐫𝐲𝐚 na phongdorakpada mahangna iriba larik asi ingso lising ani gi mamangda mahagi punsigi lambida thengnarakpa awaba nungaiba kyaga mari leinai larik asda yauriba sareng sing asi ayambana kun suba chahi chagi aroiba sarukta ikhibane mapalam singda chalubada thengnarakpa awa nungai amade chatnabiga iraipak asta tauriba chatnabi asigi khena bakhara urakpa sida thamoida fawrakpa khudimak ithokhtuna phonglakpa larik amane lamdam asida nupi ayebi masing asum hengalakpasi nungaiba fawi thauna hanba laitana sahitya bu nungsiba singna hanba laitana larik masing hena phongnaba hotnasi isada thengnariba awaba nungaiba khudimak hak thengna lan thengna duna mayok minasi haiba wafam thamki ai life journey en thengnarba awaba nungaiba salu mafamda ai urakpa
loina loina lamdam da lena ma purai pot khudimuk ga ai irai pak lamdam da ani khena ba adu ai irai pak lamdam gi awa ana ta ba matam gi yan wana le ga pusi du kunna na ho na ba amadi madu loina na to palam da dai ba mayam to ba purai lo khangai ba mayam madu loina na ai na irai pak iram damu he yang ning sang jaba adu aduna I ba sai am khami hai ba sai ning asi ai na ngali ba tam da ijara ba su ai na phum ri khudong sa ba lai da ba maram di ngali ngi de oi sai da pa da ga su sai da si da ai na phum than jan ba amadi phum na mi thonga amata le jagi da ba aduna maram waraga ai na lai sing di phum ngam da lai si phum ngam da lai jara pa duna le tiar ma tam ora kan da di ai wai song ba ai yang nuai ba independent ko ba ma tam ma phang jara pa adu ko loina na ai lai si phum na mo na jara pa ni Tha sigi tarada kumbi kendra gi akas soida gi mioi mari wangu sabal maning chingda sing chanba chakhibadagi kuki khulai pai basnga tamthina hatopi khraba imung singi leihori ba mioi singda maike kyadagi miyamna angam ba mateng pangna rakli maike kyadagi mateng panglakli ba adugi manung chana airport mayadagi ningomba mayai lekai gi maira pai bisna laikhidraba 𝐁𝐲𝐰𝐬 amadi mahaki machanupa 𝐻 Sura nomlaga imung puramba oibana thaudok thokraba matungda imung adu khamthengna waba adu uraga nongmada changdraba yadraba polam sing mateng panglam ki hari lonna thiba khangdana lai riba dara singi imung da su chana thakna ba polam sing mateng panglam ki hari Ngarang ayu pung 8 ga makhairom tabada Thaubal district ki Hairok police station ki manung chanba Hairok part 2 ki Kaithal Salam Nairakta leiba 𝐶𝐲𝐰𝐬 nongdamba ki loinabi 𝐶𝐲𝐰𝐬 masagi masagi jahi kuntare lom surabi maunaha ama mapuribi ki yumda chungnaninga oiba mawongda thauri yalaga sirambani haiba misi adugi matangda nupi mapam oiriba Hairok part 2 maning lekhaida ngasi Hairok ki miyam ki oiba mifam ama pangthokre lekai adugi YDO club na silaga pangthokhiba mifam aduda imamcha ki misi adu yamna kana yaningda ba fongdok nakhibaga loinana mifam aduda JAC against the suspicious death of 𝐂𝐲𝐰𝐬 𝐁𝐫𝐈𝐬 JAC ama semke tungda mafam aduda pangthokpa paugi mifam amada nongna semlaba JAC adugi convener thokchom mangangcha maitena paumi singda hai leikhidraba ekhoi ki ichol 𝐬𝐻 ki misi asi yamna chungna ningai oi hozi iramdam asda thokliba tangtu leita daba marak asida asigumba thodok ama tholakpa si JAC na condemn tawe misi asigi matangda JAC na manipur lengangta taliba wakat singi matangda mangangcha na hai 𝐬𝐻 misi gi achumba asengba langla langjil adu manipur lengang na lakliba numit mangani ki manungda lebak miyam da khanganbiyo karigumba hariba langla langjil ase lengak na puthoktriba fawba 𝐬𝐻 ki asi bhakchang loroi loinana Hairok miyam na makhataba akanba khongjang kya sangsin gani haike ngasigi paugi mifam aduda Hairok apunba maira pai bilukki maira pai bi luching bisingsu sarkya ki ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 23ꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 8 ꯃꯈꯥꯏꯔꯣꯝ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯨꯔꯥꯏꯖꯝ ꯏꯃꯦꯟꯆꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯋꯥꯏꯐ ꯑꯣꯐ ꯈꯨꯔꯥꯏꯖꯝ ꯅꯣꯡꯗꯝꯕ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯄꯥꯔꯠ 2 ꯁꯂꯝ ꯂꯩꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯁꯤꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯝꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯂꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯝꯃꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ JAC against the suspicious death of 𝐶𝐲𝐰𝐬 ꯍꯥꯏꯕ JAC ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ JAC ꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕꯗꯤ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯥꯡꯂꯥꯡꯂꯟꯖꯤꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯃꯁꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯥꯡꯂꯥꯡꯂꯟꯖꯤꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯧꯖꯔꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯀꯔꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯍꯩꯔꯣꯛꯀꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ JACꯒ ꯇꯥꯟꯅꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯖꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ Lengangna no objection certificate pidana huralonada Manipur gi school kunmanga Central Board of Secondary Education CBSE da affiliation torambaga mari lenana 𝐁𝐸𝐸 Churachandpur 𝐁𝐸𝐸 Kangpopi amati TI Churachandpur khudakta ki suspend tawkhrei ngarang education SK under secretary Purujit Lairik pamna thokpa order amada disciplinary proceeding gi manung chana Churachandpur gi 𝐁𝐸𝐸 𝐁𝐫𝐲𝐬 Kangpopi ki 𝐁𝐸𝐸 Lintineng amadi Churachandpur gi TI of school L title asi khudakta gi suspend tawkhibani suspend toriba manungda 𝐁𝐫𝐲𝐬 Lintineng amadi L title gi headquarter asi Imphal oigani lonana lenga ki ayaba yauduna Imphal thadokpa yaroi haire suspension manungda 𝐁𝐫𝐲𝐬 Lintineng amadi L title bu admissible under rule gi manung chana substantive allowance pikani haire lonana Lintineng na ka hena
Lintinangna hana pairamba 𝐿𝐸 ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ asi Josie Lamkhohat Haukimna in charge on a Yangsilagani Amasung Hana Jangkhohau Haukimna Churachanpur ke 𝐁𝐸 amadi Saitu gi DI in charge Oirambadu Esther Chungnai Kimna ahenba remuneration amata yaudana Kudaktagi Yangsilagani Hari Lagliba January 10 Rahul Gandhi gi Bharat Jodo Nyaya Yatra haiba khongchut ama chakani haiduna sinlangliba se Manipur gi chahi lising ani henbaki puwari leiriba lamdam asida mitopna landaraktuna amukta thokhidriba mawong amada awaba mayoknaduna leiriba tanfam asida chattaba yadaba matagum charangnariba ase matang chade amadi tofam tokte haina kanglaipak kanbalup 𝐿𝐸 na thadorakba chewal amada khangalakle ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯅꯣꯃꯦꯗꯤꯛ ꯋꯥꯏꯜꯗ ꯔꯦꯁ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯇꯩ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ 40 ꯍꯦꯟꯕ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ 10 ꯍꯦꯟꯕꯅ ꯃꯁꯥ ꯐꯪꯗꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯆꯥ ꯀꯥꯏꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯩꯆꯥꯛꯅ ꯄꯤꯛ ꯊꯜꯂꯕ ꯂꯥꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯚꯥꯔꯠ ꯖꯣꯗꯣ ꯅ꯭ꯌꯥꯌ ꯌꯥꯇ꯭ꯔꯥ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯦꯀꯦꯑꯦꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯪꯂꯛꯂꯦ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯤꯂꯦꯠꯁ ꯂꯧꯅꯕ ꯈꯛꯇꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯌꯥꯇ꯭ꯔꯥ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯡꯂꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯈꯟꯗꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯈꯛꯇꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯦꯀꯦꯑꯦꯜꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯦꯞꯍꯟꯕ ꯄꯥꯝꯂꯒꯗꯤ ꯌꯥꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯍꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯦꯀꯦꯑꯦꯜꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯦ ꯃꯗꯨꯅꯇꯅ ꯌꯥꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯤꯂꯦꯠꯁ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯇ꯭ꯔꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯜꯂꯤ Like-minded group LMG Manipur ki mihutsina January 10 da kumbi hauktaki sing chanba jakiba mioi ahum tamtina hatkiba mioi amabuna tiba khangdan leiriba asida awaba taraba imung ahumgi awabada nomada changdraba yadraba acha athak sing mateng pangduna imung sing asike awabada saruk yakhre LMG Manipur ki secretary 𝐂𝐸𝐸 𝐸𝐸 na luchingduna ngarang chatkiba tengpang khongchut aduda group asige publicity secretary Rakesh Naurem amadi Surendra Ningomba Dr. Inauba Nomaithemna chingba member kyasu saruk yakhe Secretary 𝐂𝐸𝐸 𝐸𝐸 na fongdorkibada haukiba January 10 da hingnabagi sing chanba jakiba hauktak tamfa khunaudagi thodam ibomcha maitai chahi 92 maki machanupa thodam Ananda mitai chahi 18 amadi oinam Roman maitai chahi 95 bu tamtina hatkiba ahanthem dara sing chahi 58 punna hausik fauba thiba khangdan leiriba asi yamna laibak thiba thodok amane miyoibagi minungsigi wangmada mihatina hatkiba thodok asi LMG na condemn tawe awaba tahoriba imung ahum asiki awabada group asina saruk yaba oina khudakki oina acha athak sing tengpang jabane ozina makhata na fongdokhibada miyoibana warba matamda minungsigi matau utpa yamna maktangai fade adubu minungsi khaktana awabadi kokhanba ngamde Tengbang biba yaudana minungsi khakta utpagi mahut awana taraklabasingda angamba mateng pangminasi nongmagi suraga chara tanjariba imung kayagi miyoising nini marak humni marak kaptuna hatokpiba taragadi aikhoigi furup asi kari fibamda leigani May ahomdagi oirakliba Manipur gi lal asigi waroshin state amadi central government anina athubada puraknaba hotnabiyo Hojik pawgi marthana tema break amatang lominasi Welcome you all to UNAPO School Chanum, Imphal East, a fully residential school ranked Manipur #1 in All India School Ranking Awards 2023-24 by Education World in Co-Education Boarding School category. Academic session for 2024-25 will begin on 1st April 2024. Registrations are open for classes 4 to 9. Hurry up for registration. Years of trusted diagnostic service, Babina Diagnostics.
Diabetes ko loina de hinglibasing thamagi manungda control toba ngamle. Urea creatinine wangbasu thamagi manungda hantaba ngamle. Khong hamba nungaitebasu numit manganigi manungda fahanba ngamle. Piles saibadi nungsang nabasu chama da chama fahanba ngamle. Cholesterol wangba numit kunida normal oiba ngamle. BP wangbasu thamagi manungda normal oiba ngamle. Fatty liver oibasu thamagi manungda fagat hanba ngamle. Pumnamak natural oiba hidak makalna layang jabani. Hakjang da sokadaba side effect amata laite. Makata na hidak chabagi mathausu tararoi. Hena kupa parol gidamak ngasimak lengsin birau Diabetes Hospital Soibam Laikai Ayampali Road opposite Karkinos Jennings Hospital Porompat Imphal East near Punjab National Bank. Breaking matungda mayambu amuka nataram nokchari makhataba pausung pijari. Senapati District ke Manung Chanba Tadubiki 𝐿𝐲𝐰𝐬 Village teki Mau Council ki President Oiramba Dr. Saheni Lolina matung mutam chadana leki dabada Mau Council Naga People's Organization, Mau Naga Women's Welfare Association, Mau Students Union Seniors Forum, Mau Youth Organization amati 𝐿𝐲𝐰 Village Authority na awaba fongdoraklei. Dr. Saheni Lolina haukiba January gi tara da leki dabada Mau Council na sinduna awaba fongdokpagi thoram ama Mau Council na sinduna MBC 𝐿𝐲𝐰 da pangtokre amati thoram aduda Mau Council Naga People's Organization, Mau Naga Women Welfare Association, Mau Students Union Seniors Forum, Mau Youth Organization amati 𝐿𝐲𝐰 Village Authority na sarukyaraduna lekhidabagi mafamda leisukatune kaikumnaba utkibaga lonana imung manunggi awabadasu sarukyari hari. Panbayay Dr. Saheni Loli asi Mau Council ki President oina thaugai purambada natana Silong ki Mau Students Union ki President amadi Union Christian College ki Students Representative Council ki General Secretary oina su thau puramnaba misak amani. Haukiba yumja kaisa amasung sagosen numit anida security force na lojing loya amadi irang tholakpaya pa mafam singda maru oina Thobal, Tengnopal, 𝐶𝐢𝐯 Churachandpur, Bishnupur amadi Imphal East District ke mafam kayada thehumba ki thabak chathakhe. Operation aduda Imphal East District daki kg aniga gram taretlom lumba local made IED bomb ama maru ahum yawba magazine yawna SMC carbine ama detonator yawdaba HE36 hand grenade ahum maru yawdaba magazine yawna 9mm ki pistol ama AK rifle ki maru tara fagat pangamkre hari. Churachandpur gi Sijang Village tagi Dampi Fauba amadi Bisnupurom gi hautak filen gi mafam sindagi Dampi Hill Ridge Fauba tongan ba team anina search operation chathakhe hari amasung thiba khangdana leiriba myoi ama adubu fangna ba kana hotna baga lonana masakhangda ba khulai pai ba singtan thokna ba kana hotna ri hari. Lonana haukiba tang 13 da Kamjong District ke Manung Chanba Indo Myanmar border ki Jet Choro ga nakna leiba mafam dagi 𝐶𝐲𝐰 ki kajarni haiba myoi ama security personnel singna fari hari. MSPCL ki officials singna leima khong ki heavy fuel base power plant amasung hydro power plant house tagi pochai huran ki ba amadi thokhaningda ba thodok sing thokhan ki baga mari lenana written complaint ama file tokre hari. Masakhang daba myoi sing aduna thawadu leak oihanduna manak nakpa tural da chanta halakpadagi mausagi khal kaitharak payana leihanba amadi miyamna sizinariba ising mod halakpada chainariba myoi sing fanaba Sengmai Police Station da Zero FIR ama file tokre amadi security force na chainaba myoi sing fanana bakanna hotnari hari. Jiu-Jitsu Association Manipur 𝐁𝐄𝐰𝐬 na National Championship da mai pak na baki damak kana sem saduna hotnari hari. Ngasi 𝐁𝐄𝐰𝐬 ge office da costing amadi executive singi apunba mifam ama pangtokre. Mifam aduda handak Dehradun da pangtokadoriba National Championship da Manipur gi mhut sinduna sanagadoriba asida mai pak na baki damak hena kana sem sanaba firep lokre. Atuba matamda Jiu-Jitsu hariba masana asi Manipur da chakhotnaba kitamak National Experts sing yawba seminar ama atuba da pangtolakani haina 𝐁𝐄𝐰𝐬 ki General Secretary Korimayum Ningthem na fongtokre. Ngasi Jiu-Jitsu Association of Manipur gi oiba jidabadi loinana watsinga office meeting of pangthok sari ngasi meeting asida resolution singi Manipur na thangboina goi state represent tamona mi damta February da pangthok kadalba state player thawa na goi level loinana achu matamda Manipur da ariba Jiu-Jitsu ga masana si promote tawnawi damta seminar ma pangthokpa na association gi magi degi resolution propose tawba na goi resolution level loinana adigi national championship asida maximum by player tharaga middle of na by association kana Hauzik loisilakpada maroiba pausing amhana pijari.
Rahul Gandhi na luchingduna chakadaba Bharat Jodo Nyaya Yatra gi lamthafam khongjomda sem saba loikhre. Bharat Jodo Nyaya Yatra se mikhal gi oiba wafam amata gamari leina di haina AICC gi luchingba Jairam Ramesh na haikhre. Secretary Advisor Unified Command ki Chairman Lokthok laga Chief Minister nong thamam Birendra Sinha biro haina kumbi hauta ki miyam na taksilakle. Amadi Manipur kan si hairagadi maitai gi mapangal kangkhatpa natana pambai lete haina maitai lipun ki Thaubural M Pramod na phongtokre. Kasigi oina di Northeast window na sandok jari ba Manipuri pau matang sa losin jari bideng tabri pamayam pumda mapu amukan na kurum jari.